Yamamo akwaba. Afitu mirikanesha mu Facebook no so a. Na ye DLFM 106 panaka se bono. Yemfa emu nkyere mu nyinada. Emfa ensomom. Yansha kase bona sene kopie mu ewe PI atoya maten mekire takwa ene ne potem. Na bemo be wanya mfinhia no mako aduonu enan. Na oya adwuma ewo mine 8 branch ba ko a obrempon coastal honom ne wa. Ewa takwa insuaye mensinim ewa atoya maten na meka sei pose for so the page say twi so nkwademu mfinhia no mako ensom. Non sanya adwumaden emfanta to free say wedi enyamansem nyepam abrante ne den ade Calvin ofolisechi na ne bone wadi anyina ne say watuma tabiri sika 75,895 Ghana cedis akwakwabo soccer bet chacha so okwakodi na bora wanya sika ade agu ne botoma takwa circuit court ahyemu se pesaden eye judge hotel dadwam eye hatia ama manu chirim so kwankwadam emfianson no ya adwumaden emfanta to na kan nyina kyerem se krachi kyerem se we court odi for the cent nkabaya asemin momfanta ne kram nanso assistant superintendent of police ACP Joyce Otame ono na yakwadubofo edit court enum se eya mamia ne dende presra etum ono aya manager edema mind A8 branch edema obrempon coastal ewatakwa insuayem na wo kyerem se abrante ne dende eye Calvin ofolisechi wa fana adwuma ne enam ho dwumade ne wodie enema do wade asha fridge ma na chenchere kama sa na oton edebo awodom ne senti oton ne man isa afi na wotwene ba kwa we sika ne yeka ye huno so ena ombisa sa Calvin ofolisechi krachi na ne ma woten na sika de bai enso na ya efa hefa ena seti kyerem so munya botra ba community break o kyerem se customers na baton ne ma ne bia dodo na free ne sente mu free ne man de kwa sika na ntam mantem de sika ne nyina wakam ente baya mpinifo ntena na bagi sika nya de ma store wura ena nka ne kyerem se emra maame ono aya manager ede ma costo ya ne den ede presra edwin ebo no homoden eye audit tena se hwehwe mu bumbu konta sa ye fresh ti sakrache ne tena se ne se wupo bebu konta ne ahwe babia sika ne wo se wo akam anase mutu sika ne wadia ne ahwe babia susa ne bodo hono ebefa dia fa nsenim na mpinifo kyerem se eye ehinu bosu metwa mu ene bobo bosu metwa mu fempem mienu ni edonu nan mu anasechi ene mpinifo ta se ne yemu nkonta omubu nkonta eka bato ho kyerem se 75,895 Ghana cedis sika no Nhyiraba Agyei ene ebisa sechi sechi na sika ya wo kyerɛ sɛ wa kemehwehwɛ mu sika ya ni akam sika ya wanyefo na sesi sɛ munya botre o we dia mesrɛ mo anya mmea eya abonsam na ba mepa mama di sika yi ekwakoto soccer bet na mekwan ma akɔhwɛ ne mu sɛ nka medibi evisa na nsan sika mu di tua me no 1000 Ghana na ade da bɛ na mebɔ bra menya ye ntem ne senti na mekɔ pɛ sika da gu mbotom na wei amfa fia soccer bet ehun wei avieta atufa aloprin atu amekete sika yi wabɔ ne nyina mu sɛ tom na mpanifo kyerɛ sɛ mamade yɛ hwehwɛmu ekɔ pie mu MTN fo adwuma ko aka kyerɛ mu hwehwɛ mu sɛ hwehwɛmu hodo mo yɛ difference echi ne ɛyɛ ne MTN mobile money o use no so ne kyerɛ mu sɛ sika botene 75,173 ɔde nyina kwa goro madam ase soccer bet mani nyina de sɛ to ama sika nyina kwa akɔhye na mo kyerɛ mu sɛ sika hodo wa yira ne nyina ne de ne nyina da ɛyɛ 75,895 kyerɛ sɛ kyinum sika hodo de twa ne minimum ɔde wata na srɛ mu a One soccer bet nam 722 cedis pe titi sikam 7,022 Ghana cedis pe ne sika otumi de aka ne de 75,173 sechi de akwakobo soccer bet akogoro madam ase ma bet for de sika ya make so kodam finja na makoma nsom no ba adwumade da tato ndi sima kodo wa free takwa nso ayema ba de ya kase ba ne mre ne mu nkyeremu ele som yanti sikapa une ne akokotwa bet eloprin atufa avieta edino aka kabine sika na kwa ya bed say 800 million ni nyina da hye e watakwa nso ayem edin sika enya me wanwa ade dza alopre no ha mbema litu ha mema na say mbema na o da bi ema ni bi sutu bi o mbema ne doso sa o discuss too much say me hu ne ye wo me wo da wani Nhyiraba me pese me body nsu ene de asa o se mo pese o ye de pe wani fo mpedifo anim mesra aha ye kwan wani fo esika bet no enya man no kwa na etwa wo enya mema no kwa man twa bi o e metwa
na ade a ha ma adwen kakra ne se sa Kevin Ofoli sechi obi no afi adwuma mu set na ne shop na hwe ho ma no na otumi atabiri sika 75,895 aka krabi na ya 800 million sika dadam otumi de akwa madam ase so ka bet ma madi 7 years no kwa dem oh esa 7 years kwadi esa sana atie esa no bisika na person mo chacha obisika na ade kobo chacha anti 7 years ni so awo enka su se nka court man say money for life gra life imprisonment sana wo no obisika de da adwenko na aba otirima ukukuru obisika we e de akwa kobo chacha eni na man na Ghana bebre na anya sika mu mi adwuma no ubie pe na obi atabiri sika na odi adwane na wode wasa na ham wafo obi adwuma mu no be ye adwuma no no so sanko na no abe sika yentu akasebo no so yanto akasebo ne so na dwumadi on betimi edi etimi di akon human trafficking ene transnational crimes intino President John Dramani Mahama edi abeto Comptroller General mayi ne foforo edi Ghana Immigration Service DCI Samuel Basintel Amadu so momodi anon show how we da hono sane ebe ya obetimi edi hu dwuma na abro mu chia ya osan security chiefs awayi omofoforo no mampani John Dramani Mahama edi tudwa so momodi anom yen hwehwemu a ekoso sane ebe ya ombetimi asi human trafficking no ekwan creation se ha adwen sanso no dey to immigration service for say eba interagency no mu hwemu din sane ebe ya omuni omubedi dwuma na eba transnational crimes ne so a drug trafficking kan na ombebo modia etimi esi hu kwan no matimi edi hu dwuma pa edi amano sanso no dey to security personnel for anim so momodia na ampanifo a wayi omfoforo no omombo machidom sane ebe ya omusu dwumadie no ebetimi akomanim na emomabanso shom nkran se ombetimi aye bibia edi amawam sane ebe ya hobanbo ho nsem ebetimi akoso omamu bibia ro mu behia ama hobanbo ho nsem na timi akonanim no ade aban ede bema wo. Concerning rise in fire incidents nationwide, homes have been reduced to rubble, businesses have been devastated, and essential infrastructure severely damaged. Families have lost their livelihoods, and in some heartbreaking instances, lives have been tragically cut short. These fires not only inflict significant personal and economic suffering, but also place immense pressure on our emergency response systems. Last year alone, 6,436 fire incidents were recorded, underscoring the urgent need for a fire service that is well equipped, proactive, and responsive. And therefore, the Acting Chief Fire Officer Daniela Mausin Tosapong, as Chief Fire Officer, your leadership must focus on prevention through public education, emergency response readiness, and strict enforcement of fire safety regulations. Fire audits must be effective and safety laws enforced without compromise. You have my full assurance that this administration will provide every necessary resource to ensure that the Ghana Fire Service is well equipped to protect lives and property. As indicated, I know the fire service have been crying for that for a long time. As indicated in the 2025 budget, all essential projects will be completed and officer welfare will remain a priority. Ghana Mampeni John Dramani Mahama. Yantua Kasawasi go PM ewa my Ghana. Yamra sebetwam. No so for no and hwe man Ghana. Amanwen sem so mekire Interior Minister Mohammed Mubarak Muntaka odensema tudwa ekire mu sem. Emre bi etwa mu nansen. Empenifo wa maden at the bench warrant at the free. Kofro the High Court eba sem. Mashebe dwane okire mu ade ma ade hia. Wade mu ewa kwetia ne din ade NS Yakumi. Sanko mu nkwankwa che no ewo benim busuma yewumi ne da na eto sonson. Emfe pemienu ni aduonu enumu. Sebe bebo na mrasudie etime eye adwuma. Na chitafa wanom eye MPP. Osuro kokama nyoko ne ta o machire no omo ma mpene wa pia ntamu ma. Emra ena before ko pia ma mpene e masa ache no. Entimi ankosokram. Ne no enene. Omo ko pia ma sebe dwuma omo di ho komope ena Interior Minister. O chechire mu omra Alexander Funyoma Kyono. Edem ko ma sebe dwuma no ni bisa nzo opening. Na de pa ba mutrima ka mo kwa kwache ya okumi na modi na tu afiasi. Obi o ya MP. Mo kwache ne sen. De pa ba mutrim ze mutu sane mo na o chire so ebom na na. Nyabotre efri sem. Eyo jefo abosuma etwa men.
ne da na toso edun kron enfim premienu ne aduonu enum ana Kofodia High Court edemra edeba yesem openi ono ye masebadwa ndi ma de hia wonom ewo akwetia NS yakumi obumna so abato ni mo no enipa kwapre tumi se nkokodi animu ade ama NS amayoko no akwetia no ode abato nsunsuansa kopie mu court ni senti omoto nsa ade fra yakumi awama ana kodo kirem se dabi so no ahye na wakoma sebadwa mu se ne yemamade ampagya no na yana masebadwa ne de wabumna so nti NS kan hu bia nkomko akwache nanso Alexander for your market kirem se dabi sana moto na mutu nya de na abodwo so kwa na na kopie masebadwa mu no wo sensem sei and the to dwen kwete nkomodo twetwan hodo ekoso e wa masebadwam. I said the national security coordinator was served. He was served. Service, as you rightly said, is done by bailiffs. But unless you are telling me I should go and get the fine details, who wrote the warrant, who signed it, who was it handed over to, so that I can take all that line from the courtroom all the way to the national security coordinator's office. But you know definitely the national security coordinator is not going to walk into the courtroom with an NIB official to say that, oh, once we've issued a warrant, can we have it to go and effect arrest? No. Somebody served it in line with the law. So, Mr. Speaker, so far we are concerned, the law was adhered to, a crime was committed, and a crime was committed, and the national security coordinator was served for the warrant to be effected, and that was what happened. And unfortunately, they didn't get him. Because if they had gotten him, he would have definitely been arrested. Thank you, Mr. Speaker. Minister, thank you for your answer. Last one, Mr. Speaker. The minister, this is a house of record. This is a house of record. The minister says, unfortunately, they didn't get him. If they had gotten him, they would have arrested him. Mr. Speaker, the minister should know this, that at the time the officers were in Akwetia to arrest the MP, the Supreme Court had issued an order by a 4-1 decision freezing the enforcement of those orders. That is one. Two, Mr. Speaker, at the time that those NIB officers were on rampage, they actually made an attempt and pulled a weapon, and the town folks, through the noise they made on the injustice, they had to run away. Mr. Speaker, the minister should not endorse illegality and unconstitutionality. But I want to ask him whether it is part of the NIB's duties. Honorable Minority Leader, I will recognize the Majority Leader. Ani a woti ye ayo soafo no ana ohwe ya na manwe nsem so ne de Mohammed Muntaka Mubarak na ono masebedwane a ono so gina mu ede ma de hwa mu wefutu ne de Alexander afenyo marking wadamane ana woti ye Yanto akase bone so na VIP transport for eden sama betuja kyerese ade o mayen sakraye ewo mo fa ni mesan se na wotwetwa mu o de nsem betuja kyerese ade a mo ba beto fa nim na so sese de mo chiema yankuta hundi o manya ede afa hweso ahoro ho ede free honorable minister of transport any directors of VIP ni sese ano baby afa ni gina no munya ntoboase ema wo mamuntu mu sese a na de o mo gina eno anomonje no mo hwe enkosi ani mesan sese na kasa no man no mu ayeden nti wo betu fa mu a omunya ntoboase enfema wom sane be omo so be hwe ne om betimi aye ansa no matimi ato fa ani nti we ni nsema VIP transport for ede abetuja sikana yese ono muso antumi antumo VIP for no so esore sen ko betu ahye ntede muso amfa emfa omaya ade pa momuntu ni sia ya yehye pa na sika breaking news bi atodwa ye na ye homra ni kokuma sinkoti breaking news a atodwa numre DLFM breaking news. DLFM breaking news. Yamamo akwaba putupru Enquires efri asante mantenum etirimu se trotroka bi akwakotwi ede afa adwadifo mako enan ekwenum so mamekase no ebirim na mabubu awa asante mantenum be se bi omodeda sese no yankopon fafia wonom ebetimi ahwere wonom nkwa na yankwa yensem twere ni Dixon Kwadwo mensanchan ni enkotie mu di ampa na esi ho Kumasi Central Market ne trotroka etumi akotwi ede afa adwadifo so bebinom nam abubu yi yankwa nchen ne nkonkodi nkomo
Kwadwo mensa. Ofe. Madwo. Mejuso ofa. Na mpom di say. Oba de adawru ma yebutu ana mo nso e. Ya me adom bibia dadin. Enkra yen sa ka kire mu se Kumasi Central Market. Trotro ka akwatwi dia fa dwadifo so mehu mako be ye 9 de. Bebe mo pem de da sese no. Emu aden pa. Emu nkire mu ni say. Na ofa ba me na wase na anopa wie ye wo hono ma ye nkire bi nhyem. De ete ya ne se ejambro ene ye adehye bosu dwetere wa Asante Mantammo eye Dr. Mensa Central Market no. Won say ye chiche mu ni sansa na omampanyin dada anaso omampanyin o teso ye se obesi eduano foforo de aka ho nti ye obia bi wo hono ma ye ma eduadefo a o modi dwa wo hono ma ye fre hono Central Market de ete ya nsa de hye e bobra wo hono sa ta ma ye hye pa ne santi ye nsantrofo ye 106.9 Enquires yensa kan se ofa sabra me ne wo kata TDB a ne registration number no JW 1502-09 JW-1502-09 akochia fa adwadifo mudi dwa e wo kwan no ho eso ama sabra me ne wo kasa idie nipa nan e na prepare mu ode mo manhia ban ayaresabia ayarehwe na kasa ne de mu no fa se wo hwe Dr. Mensa honum se de adwade sikoso na eya na mpempi no emani bitimi batena pavement na sanka o magya ato honum se kwabna ne enam so no eno so na emani bia etimi ebetena edigwa yesan creatia market na omu ye ne ye nti na eno na ka hu bia masa me o mo kire se o drop ani a wodi sa atorenchem ya bai wo susu se na wanom kakra ene apio yemzo no wa shi kakra gu nimu sana adehye ne ekere se no wanom kakra ne ka ho bia mara makofa sa atorenchem wi ade aba eji fa bu se na de esi Asante Mantammo no enti Kwadwo mensa asa tena wo no adwadefo no mo prepare no ono wo hin sesei samna me ne ka sai di omo o manhia ban ayaresabia omo ja ayarehwe na chesenya de a obi atumi firi mu samna me ne ka sai di obi amfim ne mo mpra na nipa nan bia prepare mu odin a omo ewo manhia ban ayaresabia ena o shankani ni nso akotwetwa bi a okofa asa atwe ntem de ba na o hin sesei samna di manhia postifo ne mo mamba so pan o ma ye adwuma so entempa basahria so no wo mo ebefa brantie ene ni meti na zamasa semako nunum ye nya hanom ena maba bedi enkuro wa haseti wo ma eso mo de wo makwagugu aban proachi a wo mo hwe ni mu se enkwa ni mu no wo ma hwehwe makwagu afosapotia ekofa asasem we de bai ye beda se pa kwaso ade akire beto bekum ni nimfa no etene besa ba wo nchen aba abedimu enchiremu enipa wote ne nka yemena musini ogina mu edema DLFM kasebo ewa Asante Mantammo din ade Dexon Kwadwo Mensa ena putipru nipa mako nan na ba Facebook no so DLFM 106.9 kofitela damanti odi video na to suntu ba banya bi ne watimi ahwa ahomate pa nipa mako fo ena o ma prepra ebini mo ton ade o pavement ade bia de ka ho asama o montie yi ena trotro hyenkani akotwetwa bia wanum bia bonti akotwiafo o mo so menne obi maame papa akwakoton ade ne ne mabu a oda yaresabia sika de o ngofa asena san kofa bani chese edwadifo no aya na mi hu se ne meka asem na siafa na so be o pavement ne so a wo ben ye kwan ho de aya na ye hu papa aya na eden atete wo ka me nim de ente adwadifo ni bi o mtoto nton ade wo kwan ho pavement ani pamfa so moton ade ye ka mo ntie no eni ohwe hwe kofi ma video no ko ehun say gata ne da hwe pavement wo kwan ho honom na moton ade ena akwaje tai o hyenkani nso watumi abo akonom nsa edisi trotro anim esisi ati etwi ekokum nipa wei chese Kwadwo ha adwen udu akra ye o bia me firi mu police station hono ma wo ho sane adwadifo yi ton ne ma wo kwan no cars yi nso no kwan na so ma wo sika ya ka bre de odne nkan beto atopre no ono anasema wa wo se ye ka wunti no beto ade wo kwan wona ka abo wo no ene da hoi wei sika akra wonyanya ode kwa yaresa bia kosa ho yade enya tete esem sika yenyina wesi ne na ye homra ye ba beto akase bo ne so Yes, yeah, no man to our father. How do menu that you think I'm
Makwantu ho nsɛm ɛyɛ medadwen nanso meyɛ nsɛm tro ne nti menya adagye yɛ hwehwɛmu ekohu Sunday Sam's consult na wɔnom nti ɛnɛ metimi kɔ metimi ba menya abrɛ ne adagye ɛkenkan yɛ ɛyɛ investigations about wɔn ɛna mehu sɛ wo apply for visa assistance a emfeli efiri sɛ wɔnom ɛwɔ track records madanse die nie ma me nintrɛw Sunday Sam's consult ɛdi Britia wabi ɛbɛgye wo visa ama wo sɛ wokɔ United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na afei kradie, Serbia, any Greece nso abɛka ho a work permit ɛtɛkyere. Ma menkyerɛ wɔ mo ɛkyere kwan. Sunday Sam's consult ɛwɔ Ofanko barrier, Asofan, a wɔbɛn Wise Park Hotel, ɛwɔ Asofan New Station hɔ nom a. Frɛ number 0244-291546. Email address no nso ɛyɛ samuelowusu626@gmail.com. Yɛgye ɛho die nti, we connect dreams with opportunities. Ɛma ne nyɛ wadwendwen, frɛ wɔnom na nso bɛdi adanseɛ. Media. Yamamo akwaba. Afi ya kenkan madwen kyerɛ ni bi emfama mo e. Awo Facebook no esom. Na wei efri. Richmond Ejete ana wo kyerɛ mi sɛ 7 years de esuapa o. Enka 45 years de enkeye. Obi atumi atena ase. Akodi obi sika 75,895. Na wadidi a na 7 years de den esu akra ka mfa bi fanka homa no kra na saa eyi nkansa ochire make no o se ne ya sapompa ye de muntunufu na ha ye nidwa e wo ye Facebook page ne so Kofi Parliament na o kire mi se adan na Ghana aya asomdwe man Ghana ya asomdwe man na ensammone nko an sei ohwe ye live edi free aguna Bobby Kuma wensi ye eye Senyo Lambert ena wo kire mi se Ghana debiada asamboni besi yankum nipa ne nipa nkaza akwahye ne ho akonfo na kan so twifa bi so da ben na no man emu ebedwo wi Ghana ne ye ba wo nchen asema dadwanie ne nyina ne se kopie mu otakwanso aye mu sekit court no ahye sakracha ne dende Ofoli Sechi Calvin onkwada fiase Enfianson no nya adwumaden fanta to vizo kodi ni master sika okotena coast so tonton ne ma okotumi akodi sika botene 75,895 soccer bet akodi woti asem we ya na sempa na yewo 053405019 053405019 059346655 ne de yegusu ye ho adwumanti emra asem bebia no so de atona so atumi afre se ane nyina kwa ye adwuma enti ubetumi afre 0534050199 ana 0593406565 hello majo majo o menya edese ya mi adumo champion edifi dodowa wa bra me dodowa me yentie odi asie ni na pacho boy no wasi wenya mfese 24 years pen wenya ko so kokodem 24 years why na ka yemfa ne mfie na ama no wo hu because sika wa share no yes ka ketwa o dabi tinko tanka ne fina okodem sa mate me da se bebre wonso obetimi apa 053405019 ana 0593406565 takwa seti court ahye se Calvin Sechi Ofoli a wedding vinjia no Edionu 9 wakobo soccer bet emana kodi ni master nti onkodam enfinhia ne nso no nya dwumaden emfantatom hello majo eja Dixon bada ko doba achim adukro senior me yenti animre metreke ukura na watere me heda o di metreke me hallelujah aya we di mesiro bueno le education level edu ifa 24 years na yes anya hwe kura na SHS de watwam because it's scan eyedu so pa 24 years de unyi kura ye utimi temi SK bet stand up and nsa ka wonfa no nkosome mesome da se pa hello majo papa praise me hallelujah ho fe within me bia kasa free God is dodo wow ma gradis me yente wa nimre yi 55 years na sano oh enso ni so oh yeah 55 wa deep on time we 55 straight okay me da se pa hello majo yeah good evening senior within me bia kasa free
Darling boy from Aguna Kunyako. Darling boy, Aguna Kunyako Central Region. Yeah. Senior Mayenti Odiasieni. A planting already can or wiki. And see again. Because before we did the Juma, more before I said, not only for not blame now try over here, 700 million plus. Nature meeting. The can go on 50 years. Okay. Next, now here they will be home. Medasepa, hello, Majo. What for? Ekwanso. Oh, Ekwanso. Oh, Messi Ekwanso. What for Ekwanso? Me fa from na baye, kasama yenko. Hey, in some Sawado. Shawopa. Eya wa. Almost 76,000 Ghana cedis. It's too much. They are composed of Quabet, or they are called 12 praying, a cockroach, and I'm US mountain, so Capra Mephi. You soccer bet. And yes, don't call them. You. But I see me. Hello, Majo. Hello, good evening. Good evening. Senior, did maybe I can say free. Ekwanso senior. Because fresh hour. Champion within. Boy, we was a kumpa. We see Canada for a sample. Oh, Sana, who know? Oh, we say cool. What we could feel yet. What do this Canada for a Japan? You don't come with us. But I got so come to be. We say cool. May I say, Pano, adventure. Hello, Majo. Yeah, but I'm a champion within. A friend is speaking. Do the bring down. Senior, may enter him. That's another kind of key. I found for person there. And yeah, but I come out. Once you just traffic as well, station when you're down. Wow. Never ban. Yes, never ban. May I say, hello, Majo. Yeah, good evening. Good evening. We didn't have your free. But some of the mic, Mr. Brother Mike, article. My enter him. Yes, you know, the Pacamacan here. To be a foot. Ono no de na abaw elebia kan sunti yehu ba boss obu ani de yedi ni 1000 o me kwa na de word of party we de esipa for the meche no e me bi se mo la part on the shop na mo mo bi school fees akoye school fees no de akwa so ka bet o de ko to bet ni di mane enye ije dio entino ntamaza yenyina yensu ade mfim de amanko ni fees ya de Obo soccer bet. I say more. Yate, that's baby. Me that's a pa. Mamma family last caller. Hello, Maju. Yeah, yeah, me adu mo penny. We didn't be a free. You make a selfie. Tema casino 30 rank. Champion from a poem rason. You mean a man catching. Nami has a boy and why I'm a problem. Sempa. And I say, Scout, we are Crampuno. Or the Cotton car Crampuno. Cody Mau be some fine Macron and Casama Bay and Cobetti Magic Candy at USS Cano. No question. Why I'm a problem. Sempa and 1 pound cotton 1 for 4 years in Kama Noncha 12 years. Okay. Medasi bebre say won so wo jemre na wo ba dwuma di so be na Ghana ni kasebo ni yebu nu komu say pon emusemufo no eye maize mebel entry ena say mu e de ema yen kofitela e de ekopie mu e wo Facebook no eso akenkafo nso ye yemienu e de ameje so eye takrade kodwekrom twebe wo de hyekonkrom Nhyiraba Independence Day Kwadwo Sammy B menema hofe Adwoa Agyei Sikapa. Enti Sikapa ze sia na ade na mo se mo fa kra chene mfie ne bi nka ho. Sammy catch us 7 years ndie. Ndi e chena ye ne hitman ye tena wo eni da so mo bia mo ne show nu so a ye be de won komo. Martin. Ya kramo ya so sma paka ja betena sa ko pama so nsem nka nsuo no. Ofri Ghana Blasters for camp na ebai. Enti tawaso ye na nsem asi ato enne no. Akopama no so. Ni nyina ye breaking news nkwa pakan e tena so no wasom. Ye mo nyina mo eni tia adehye. DL Power Sports. Emwade. Ejawo. Dead down. The Nyankupo actually say be ho no ene be ye ho. Enti ye da Yankupo asi. And some mistakes na by in our players side na.
omutimi equalize yenu inshallah bro ni say mintu mo wase obehwe na wasiyese no mabi baby what the direction of Kife's economy here direction me ye na ediko ye ediko woni na ma kofa obi aba na ma high diamond na mitia ne ka kind of you are journalists, some of you don't I think you are doing like you don't go to school. Direction, man. I'm taking Confessor to a good direction. We thank God. We hasn't lose in our home today. 4 matches, 1 point. Alhamdulillah. You are taking yourself for bad direction, action bad caution. Brother gbe wotro melegbedro no vinyo fogbeto fio wotro ya cha gamagbado megba no sports ye metwogbo no yimenko enyu DL Power Sports Update melekuku no wotro ya la yo madana grona made na amesia mekropomoto fio no chome radio adre DL 106.9 sports aya dimila ye me no wotro ya metwogbo no tamelekuku no ngbade radio alegia na nenogia anyami gajobi tuobole bo uno ko e Facebook e YouTube gbekene mingabo efia no yo Water Shekun Worker Sports Niba, Egbeji DL Power Sports Update, Mekwa Fai, Bekene ni Ochemoko ni Mokwakemoko, ni Mofiamoke Radio, Afu DL 106.9. Sports non years more, ni Water Shek Bekene Wakeba Kajo Radio IBA, Hanine Phobia, ni BPS Sports Me, ni Wakeba Babu. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Tuesday evening, we are back on your radio to bring you the best of sports updates you get called DL Power Sports Update. So please call a friend to tell a friend to inform the whole family that DL Power Sports team is seated to bring you the best of the sports updates you get in the nation capital and beyond. Ebusiyama nyina we tsunami mo bibia John. Mama kwaba kesepa mfambra Enquires Agiatum kasafidie kasia ba kopesu deal ohani nsia echiripo enkron brother enyumere agudie momrante yaba agudie mo nsama wodo ayakwa akope ede akoma semufo watena se agebre wawu so asone so kroje ntebeni nyina waye fimni akedi osie modu otie fuedi tiesa wote ohwe fuedi hwesa ohwe na yen okafo nso no edi kase ka ene yatena se enyumere abusia yede babesomo na yefi Black Stars omo camp na ebe ewa Cross Post until latest na ya boaboa no ye bejeja ni nyinamo edi eguwa dia ma ya gudie mu nsema ebu mfumpa dia de adane ene ade ncheche na ya tena se ebusia ye de babaso ya ma adwa ma okwaba ya bo nsema no bede ya chechire ye besane mu edi eguwa dia ma ntitami kutwu na yemfa nsem no emro na oni misa bribia ya tena se a ye adwuma kuo ba kwa da roma ena odi ni sike soyemu edi pian se yemfa nsem no emfamro enti ebusia na anwumere kame na asida kesi asida chenchireche no yamfama Lumba nsupa na Lumba nsupa eye nsu abadwama nso a emuti emu ya kroje emu ode enti abusia onoma ekọ onipadua no a ebeye mu adwuma ma bibia no aye kama de amawo Food and Drugs Authority aye nhwehwemu agye atum se Ghana nsu ede na emu ya kroje onoma emfo ha obi amro no eno ani Lumba nsupa enti nsu a obenom de abusia eno ani Lumba nsupa fiefie monom dwumadie bia odi bia fa Lumba nsupa no esomwa hoho mo amutuntonso Lumba nsupa no ena ebusia mekamfo ede amamo na mo amu dansuman ene ne mpatem no atadwumate de madam abanyameche mubenya bi ewo na kache wa Pietus Lane oben Lumba Sport no mon friend was 0557 349 401 ofankone ne mpatem nso no Mama Vic ewo ho amubenya bi ewo na kache number amudi benya Mama Vic ewo no eye 0500 680 783 enso so ewo Lumba nsupa nkasa opebi ato a DLFM ya kache ewo nkran agbogba junction ya ne Wisconsin International University no ena edi animhwen ya kache obenya bi ato na bibia aye kama friend number we bibia obia no empene 40 bibegu hyemo na ya beyidi ama na ne opesa odi bia no odi aye number no eye 0355 0 no abo 5 miensa no abo 27 4757 ana 0577 475343 Lumba nsupa ekita mu na nwumre yade nsam na ba from afar mia menu akwa me afum ota echire yade ensam na eba
champion Kofi Taylor YouTube and Facebook DLFM 106.9 or the yato obenya bi na wahwe me amede nsam no eba no dia meje so no ayensu no de hye Upper KGH the blessed kiyenti we ba ye besi fam na ye the update ni nyina e the amount Upper KGH we the nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hu brase wo radio mu kire se wo your pabi ne wo radio mampa enti Yanka Jango na yumre ni yamfa updates ni nyina emfa ma de abusia sena mpene fo kan na efiaba na yedie sanso no bofo ane na ho apaso no na yetwa biwe enti nde de obepiem awoyem bonu a nia yeka ho asem no the senior national soccer team the Black Stars of Ghana na omoji omonkwe ende no yetumi ebo mumumeni ade anya asem ketwa esanse nyame adoma fiada edi anim no the senior national soccer team the Black Stars of Ghana World Cup 2026 na World Cup we unhia Ghana fo hipa esanse ye bono wo Canada Mexico na USA sakao Blasters mon qualify esem qualify na boys edi ayom target hipa enya asem ketwa na inyimu akensie no nyame yadoma fiada yadbi ebuani na nedwa danso no yakopiem ewo ma ye friend Madagascar na yadbi akwakobuani a yade enwonsem edi emao na meka Black Stars game no wonsem no in the time ni ade ade bebo nyina no etumi ababetodwa menya aboche na me breaking it down emfama odia say na tie nyame yadoma fiada se yetinkom ne ya wanhoden a Accra Sports Stadium yedi game no ebueni na no Ghana versus Chad na enwumere no nson sa game no ebetumi abaso enso ewo enti fiada 7 p.m. wa Accra Sports Stadium no Ghana and Chad ebebo na yebo fiada wia na afenso no yetu na yede ani akiremu ewo Madagascar na ehonso no yene Madagascar edi akobani na sa game nso no 7 p.m. enti hyene nso fama me say Black Stars 2 games on babebo nyina fiada against Chad and Adwoa against Madagascar no ni nyina no 7 p.m. and yebetumi abosa 2 games no na wetumi ahyene nso edi amame na wo game fiada yene omaya ye friend Chad ebebo no yenim se nansen bi no se yebebo game wo Ghana na obenya ticket akwakohwe bia Agyei ticketing otono online nanso ene aban na sesa aban foforo enaba na National Sports Authority Head of Public Relations your friend Mr. Charles Amufa wedi enkomo se nyame adoma fiara game seba so between Black Stars of Ghana and Chad no enye yi ticketing bia oba Accra Sports Stadium obenya ticket ni bia to na other outlet ni nyina no ene obepiem a obetumi enya ticket ni bi ato enti channels family se fiada game na yakobo no enye yi ticketing bia oba stadium a gate wana obetumi enya ticket ni bi ato a yede enwonsam edema na obi babisa se ticket ni mikita san a na menya bi ato ticket no eboa obenya bi no say na tie according to Impenny no almost a popular stand no 10 Ghana cedis enti popular stand no okita 10 Ghana cedis a obetumi akwa game ni bi na osu stand no 20 Ghana cedis na lower VIP no 100 Ghana cedis na VIP nankasa no 150 Ghana cedis na VIP no 200 Ghana cedis na wa hyene so de amame mesanso usisu biem popular stand 10 Ghana cedis osu stand 20 Ghana cedis lower VIP no 100 Ghana cedis VIP no 150 Ghana cedis na VIP no 200 Ghana cedis a yede enwonsam edema na Accra Sports Stadium no hyene so fama me say 40,000 capacity entinank ye hwe anim say nipa makomako 40,000 ana ebetumi akọ na omakwakohwe game ni bi na so National Sports Authority echema ticket omudi egu abonten no 30,050 and a ticket omode egu abonten no we no that means omomfa up to full capacity 40,000 no omomfa 30,050 and omofa enti se opese okohwe bia na wato ticket nintam na bibia so kama na endra Black Stars of Ghana omo first training
ewo Accra Sports Stadium ye kopiem wo etumi share the report no e de bro na endra omoye training no players andra training no say na etie Benjamin Asare hasofo goalkeeper no endro kopiem ekoye ne first training Lawrence Atizigi Jojo Walcott endro ye training na Kamadin Sulemana Razak Simpson, Antoine Semenyo, Kamaradini Mamudu, Mohamed Salisu, and Gideon Mensa, and draw players way and a training. Na ene Black Stars of Ghana almost second training. Ewo Accra Sports Stadium ehona mifi bay na nipa be guono enye nipa ketwa na empenifo hudo pi na ababe PM na mame mo nkomo se Black Stars of Ghana Management Committee Chairman Dr. Randy Abe Mijao ena Doc ebabeduye Doc abedu Accra Sports Stadium Stephen Apia Black Stars Management Committee no Vice Chairman ono nsumi wono obeduye ena Anthony Bafo yes former Black Stars of Ghana player ono nso ababedu enyem won se Badista mpeni fo bebre na including sports minister omakwa kodua omonso ekwakwohwe training no na enije sewene se otuado enya ni full squad no ne squad na o invite ye no omo nyina ababedu a enanwumre omo nyina be training Capito Jordan Ayu Inaki Williams Lawrence Ejekum Jerry Afriye and all the squad no omo nyina ababedu a enanwumre omo nyina ebe training almost starting at 5:30 ombe training sa akwakosi say 8 p.m. Open to the public into wo home patema obetumi abowrem na wetumi akwakohwe game ni bia yede enwonsam ademawa enya sam ketwa na Chad for no oma touchdown ewo Ghana endra ena omubeduye enti Chad for no ababedu nyame adoma yawada ombe training ewo Accra Sports Stadium na Friday game no etumi abaso a yede enwonsam Ademount Blasters yom second training ewo Accra Sports Stadium enwumre ya full squad na omo training technical team nso obia wo in the refresh shafer technical director Otuado coach John Penstel nom and afin no other technical team no obia wa omo monitor boys ni training a yede enwonsam enso dia somo ewo jumedie ne so a enye asem ke20 Black Stars update no ana yede ni nyina enso ede amount no yemrem ewo Ghana Premier League no na yemfa ensem emfio emfa emrod ya na otwin match day 24 no games etodwa na empen for the list number 1 players omo modi won so ani a omoje man of the matches no omodi omudin abetudwa yamfa maudia Samates any Asante Kotko edi Bueni Abrante FN Lord Hilary Adabo energy man of the match or Samates player Young Apostles and so any Accra Lions edi Ebueni na Abrante FN Rahman Abdul Rauf our Accra Lions player ena eje man of the match na yede enwonsam ede ama hat ofok yes hat ofok any dream says no Gideos asiakon hat and I say dream says omo player energy man of the match na yede wonsam the Becham United any Vision FC no man of the match no eko edema Becham United player ye friend yaw ano and a Heart of Lions any Kara United no man of the match no eko edema Kwesipom or Heart of Lions yede enwonsam ede ama Nations FC ne mediama na boy Richard Danso Nations FC player energy man of the match Legon Cities any Brekum Chelsea and a boy Alidu Mohammed Legon Cities player and energy man of the match no and afenso no Aduana Football Club any baby any Go Stars na boy Emre Aduana e bomb e kam no a omo entumi ante na Kevin Obin Aduana player energy man of the match na yabo enwonkomo enso so ede achiro na player and team of the week no enya ba betodwa anti yefi players omoje man of the match no yenko team of the week na otwe no Ghana Premier League na yeboy no according to Fatah Dada no say way and first 11 omo was coach no Abdul Karim Zito coach Dream Sasi formation no 3-4-3 formation goalkeeper na Frederick Asare Asante Kotko okwa animu na ana defense wana 3 back Razak Simpson Nations FC and Nicholas Asante Dream Sasi and Rahman Rauf Young Apostles omo and form 3 back no oko infrinfinu a ubenya Lord Hilary Adabo or Samates and Alidu Mohammed Legon Cities omo enoma yiri mfimfinu papen omo nchenchen mu no ubenya Richard Danso Nations FC and afenso no Heart of Lions player ye friend Kwesipon animu no
Kevin Obinwediana and our friends Yawano Bechem United and our friends Kwame Opoku yes our Asante Kotoko ono so ejina anymore yere awon some de wana oni me say emra eye yenua na Napoli efi mu no ene no Ghana Premier League no eko break etwentwen so saa for a 1 full month. Na me no ka say ye games ni bia ekike mo de fi onti ochira midweek games ebeba so no match day 20 say ena etie Young Apostles omoni Asante Kotoko edi ebebani ensusu wo wa enye asem ketwa na fenso Samates ene Mediama ebebo Bechem United ene Heart of Folk ebebo Basic Holy Stars ene bebi ene Go Stars ebebo Brekum Chelsea ene Insuatreman ebebo Heart of Lions ene Dreams ebebo Nations FC ene Adriana Football Club ebebo na Legon Cities ene Vision FC abo na Shannon so famame say Nations FC ene Adriana game no ni nyina no ebeba so 3 pm na mom no Legon Cities ene Vision ochna University of Ghana no eno ebeba so 7 pm yabo ehun komodi ache na yawada Accra Lions wo University of Ghana Stadium 3 pm no omone Kara United edi aboani a yabo ehun komo enso so edi ache table no say na ti Asante Kotoko edi kan 38 points we be any Go Stars etos mienu omo 37 miensa Heart of Lions 37 points and nine Heart of Folk omo 36 points enum Nations FC omo 35 ensia Bechem United omo 33 enso Mediama omo 32 enwotwe Samates omo 28 enkron Brekum Chelsea omo 28 edu Young Apostles omo 27 points enso Duba ko Adriana 25 points Basic Holy Stars edumienu 24 edumiensa Boboku ye freno Dreams Asia or 24 ena eduna no Vision 23 ena edunum no Insuatemana almost say omatwom e league no 21 points ena kitamo omo da relegation senate Legon City 16th position 20 points and a kitom 17th Kara United omo 18 points and new chat to cross what teams in no Accra Lions or the 18th positioner or 16 pointer yede and won some at the amount Accra Lions Moncheria investment will be my mobile relegation emranti omonano at Delipa omushe goes no say ena etie Faiza Chawete ewo Nations washe 10 goals Steven Amankuna ewo Brekum Chelsea 10 goals nekitano Albert Amwa ewo Asante Kotoko 7 Samuel Atakumi ewo Bebiani Go Star 7 goals ena Kwame Poku ewo Asante Kotoko 6 goals Kwame Poku nansia no bayo nanso goals abrante ni hye ewo suruburuta yere awonsam edemao yamfa fie ni senior monitor ewo amanone ne yensore so enkodia yen shase emfamfi Spain na urem ewo Spain akachia Barcelona akola reswa ye fen Lami Yama na unim se wakopiem ewo Spanish national team ne camp na Abranten so far no report efi Spanish national team na kachi ebane se Abranten nkwani the only player unim se yenu anum kremofo no omo ye chiwia omo fast yes na report ebane se only the only player from the camp of the Spanish national team no oye chiwia fast wo entino we no Spanish national team no eba man special treatment bi wo ya bon komodi acho na Lami Yama no ekopiem e Spanish national team na kache no na nsantwerefo ne yensem bisabisei yekobizanse krache bra na yentoto ano kakra na UEFA Champions League Barcelona makopiem o quarter final money Dortmund ebo na Champions League mo betumi agiana eno se for now no beka se ni team Barcelona na ye favorite so mbeji UEFA Champions League ni yesi adentina okasa eno se Liverpool wo hwebo na omo bona obi atefo mo se omo no mo ye favorite na so no fofia nto atama na dwale abamo omo fi competition enti se initial favorite no afim na wo hwebo la Hansi Flick ne Barcelona body a automatically Barcelona na dey ababa ye favorite se ombetumi Agyei na omo Barcelona no omo bo asebusia enti omo nsuro bia se na omo aka omo abom omo bo asebusia no UEFA Champions League for sure ombetumi Agyei we ne nsama Barcelona kola reswa onimbo bo bruta
Lumba Lami Yama ede atudwa ye de wonsam ede ama na weekend we a etwam no Bobo kwa ye friend Barcelona ene Atletico Madrid ede game bi boani e was Spanish La Liga no game ne ba na wie no na Barcelona from 2 goals down no o match Atletico Madrid abbo meka poli and 9 e mo match mumie no na ayewo sama to Barcelona ne se almost Spanish midfielder ye friend Marc Casedo no abrante ne ekoko prae e was game no na ene report no anomo kwaye scan ekotwitwa test awodo report na babetodwa na omosi pra abrante friend Marc Casedo pra no a partial tear of the lateral collateral ligament on the right knee num na almost abrante no will undergo conservative treatment na sa conservative treatment na abrante no kono beye boso mienu de Marc Casedo betena chira ontumi mbobo emfama bobo ko efe ne Barcelona yabo ehun komo edi achiro Real Madrid akache no omo Spanish left back Frank Garcia ono nso abrante no akwakopra na niaya yo samama Real Madrid ene se already no first choice left back Ferland Mendy of France ono epradada and a second choice nanka Ferland Mendy ni wo bebo no ono so akwakopra eye Frank Garcia enti minim ni obebo left back no niaya die bia David Alaba and ebebo left back no e de amaboboku a ye friend Real Madrid ye de wonsam e de atu anim na Denmark e wo midfielder bi obone ball e de makofitela tima ye friend Manu o masa bruta na your friend Christian Eriksen Mayu for abrante no ntwatew ne mono e wo fam enti season we kɔ na wie a abrante your friend no e Christian Eriksen no otido ombeja ne kwan manakɔ na wakɔpɛ baabi foforo esina kan channels follow me say season we kɔ na wie a abrante your friend Christian Eriksen ebebu na ketem e de fi boboku a your friend Manchester United akachia mabɔ ehun komo e de akyerɛw ni amedi tu mesrebo no e Arsenal kache na omo England abrante bi oya attacker your friend Bukayo Saka onimbo bobruta osa nanso ball ne de onimbo na for the last by 2 seasons ni ona watam Arsenal team no e de asina betri so eno eye Bukayo Saka of Nigeria nanso wadane no dua broni eno obodema England na abrante akani 2 years contract na one Arsenal for na wiewe eno na Arsenal for na ye de say bona abrante ne bono wan hwe Barcelona bi Real Madrid bi ana Man City bi nya on ba be fa akola na esanse Arsenal no omo no nkruwa gye ne enwa ye den dia ma na football enso on bobo na edu ba bi a omo ye omadwe so omo penkruwa enti na abrante a ye friend Bukayo Saka no man hwe a obe continue ka say Arsenal kofa book any pen e de abeto abrante ne nim say omboska obeje na on extend the contract no emfama bobuku a ye friend Arsenal nkoba twetwe guso ekoso say bibia totodin dia ebi abrante a ye friend Bukayo Saka e be extending the contract e de amaboboku a ye friend Arsenal ya bo nkomodi a che oni ye de asi na ye na yakoko fitela misro be de wish bi ma na memfa and sorry so na yenko na we efi miami nipa na safu kantanka yes Saturday bi obekan yon ema ye sports no se ene eye ne braba yes still am de pick no ema o se ene eye ne braba ye frɛ no Mars Afre Boatin Asante Mars Afre Boatin Asante yes oko school Roman Catholic KG el Kwawutafo ne papa e de Asante Simon ena ne mama e de Somua Benis yes intino ae akolaro so yes nice baby boy your friend Mars Afre Boatin Asante oko school Roman Catholic KG el Kwawutafo yes if you papa Asante Simon ene o mama Somua Benis almost say na wawoda enti omo we show happy special birthday nyame show onya okese ombo oban na oma nyansa ne nimde na fasua de na beye panipa enso so ewo honum na bibia enye kama enso so wo ho a yede ehon nsam de ama sagama do ha adwin na we okay Missionaries versus Cosmos 11 yes a gamer ebe koso ewo La Paz yes La Paz Cosmos Park na nyame adoma 23rd March 2025 and Missionaries and Cosmos 11 this game no edi eboani and so ewo La Paz yes Cosmos Park and as a game no ebe Missionaries and Cosmos 11 na this game no beboani
in honor of Isaac Ni Boy Latte aka Stiga. Yes, almost this game nation and you Ni Boy Latte aka Stiga. Na ne nam for the boss game no the Ashen and you and missionaries and the Cosmos 11 and this game no the babuania. Yeah, they want somebody my busia, yeah the SC yeah ko na niake chibia woso no atwa so e the amount. As that kesian koma mia me bra kwame afum o time achi ema me de ensam ba kwame me dase nyame enhyira champion kofitela me dase nyame enhyira tela e de yanko Facebook and YouTube ema ye de ensam no e de ebaye na me amede ensam no ebaye di ameje so no ayensu ano de hye apakan GH the blessed kimia me bra penny Mr. Kofi Ayenu ono wife sister Mary mo wa yensu ano so atenanwumre ma minchia muti edwumade abusia ye de asi ya sore so na awoso no ababeto aso twedia mpo nyankopon amba ne yetinkwam awode a nyame adom ochina ye behia ya kra obibia nyame nka ye nyina ho